Abayobozi bose ba Iran bishwe mu bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isiraheli, barimo wari umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei ndetse n'abandi. Amasura yabo aracyari ahantu hose muri Iran, ahantu hose abantu bashobora kugera, kandi hakaba hashobora kujya amafoto cyangwa se video. Aya mashusho arahari kuri televiziyo, ku byapa, ku mihanda n'ahandi. Gusa ntabwo ari bo bonyine, n'amasura y'abayobozi bashya babasimbuye hari ahantu hose wakandagira muri Iran. Imyigaragambyo yaraje, iragenda, intambara iraza, irahagarara, agahenge karatangira, karananirana. Hatangizwa ibiganiro by'amahoro, binanirwa kugera ku musaruro, ariko ubutegetsi bwa Repubulika ya Kiyisilamu buracyahari. Abayobozi barishwe, basimburwa n'abandi, nabo banga kuva ku izima, bakomeza umurongo wabo basimbuye. Abanya-Iran baganiriye na BBC n'ibindi bitangazamakuru, bagaragaza ko aho kugira ngo ubutegetsi bwa Iran bucike intege, ahubwo noneho bwarushijeho gukomera ku mahame ndetse n'amatwara bwahoranye, kandi noneho buri mu mwuka wo kwihorera ko ari we wese wabugomeye muri iyi ntambara. Muri iki gihugu abaturage bari mu cyiciro cy'abafite amikoro aringaniye kandi bize, bari mu barusha abandi baturage bose kwifuza ko iyi ntambara yarangira, ubuzima bugasubira uko bwari bumeze. Gusubira uko bwari bumeze mu mikoro byo birasa n'ibitazashoboka, ariko barifuza ko ibiturika byahagarara mu buryo burambye, atari ibi by'agahenge k'igihe gito. Aba baturage bahangayikishijwe n'uko noneho ubutegetsi bwa Iran buri mu maboko y'umutwe udasanzwe w'abarwanyi bashinzwe kurinda impinduramatwara, IRGC. Aba bashinjwa kuba baheza nguni kurusha abandi bose muri Iran. Abanya-Iran benshi batekereza ko Repubulika ya Kiyisilamu yatsinze intambara, kubera ko ubu butegetsi ntabwo bwavuyeho nk'uko byifuzwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isiraheli. Ibinyamakuru bitandukanye bivuga ko uyu munsi bigoye kumenya urwego abanya-Iran bashyigikiyeho ubutegetsi bwabo, kubera ko muri Iran ibikorwa byo gushyigikira ubutegetsi no kubigaragaza mu ruhame biritabirwa cyane, ariko nanone ibikorwa byo kwamagana ubutegetsi ndetse no kuburwanya byo birabujijwe. Ibituma gupima urwego ubu butegetsi bushyigikiweho bitoroha. Hari abaturage benshi bafite ubwoba ko intambara nirangira burundu ubutegetsi budahindutse, hashobora kuzabaho ibihe bigoye byo kwihorera ko bizaba byaragaragaye ko yashyigikiye umwanzi. Ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika bikora inkuru zicukumbuye ku burenganzira bwa muntu, H-Rana, bivuga ko abantu 53 batawe muri yombi n'ubutegetsi mu myigaragambyo yabaye mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka. Iyi myigaragambyo yakozwe n'abamaganaga ubuzima buhenze bwari muri Iran. Ibiciro ku masoko byari byarazamutse ku rwego rutigeze rubaho mbere. Uyu munsi iriyal ari ryo faranga ryo muri Iran nta gaciro rigifite urigeranije n'idolari rya Amerika. Ibi niko bimeze. Iriyal rya Iran rivunjwa amadolari 0, bivuze ko nta muntu waguha idolari na rimwe niyo wamuha miliyari y'amariyal. Muri make ubuzima bumeze bute mu gihugu gifite amafaranga yatakaje agaciro kuruta ahandi hose ku isi? Igihugu kimaze amezi arenga 2 mu ntambara, kandi amakuru yo gusukurwa kw'intambara akabaho racicikana mu bantu. Twebwe ibiciro bya petrol byazamutse kubera ko itugeraho yagabanutse nyuma y'ifungwa ry'umuhora wa Hormuz, ariko Iran iyo ubungu bifite ikibazo cy'ahantu ho kubika petrol yayo, kubera ko iyo bacukura yose ntabwo babona inzira yo kwinyuzamo ngo bajye kuyigurisha. Muri Iran ubuzima buragoye cyane uyu munsi, binagizwemo uruhare no kuba batakigurisha petrol yabo. Ubu litiro iragurwa amafaranga 500 y'u Rwanda. Ibi bintu reka tubivugeho. Je nitwa Ismail Mwanafunzi. Ntabwo twari twarigeze duhangayikishwa n'ibiciro ku isoko nk'uyu munsi. Abacuruzi bose bafashe icyemezo cyo gukuba inshuro nyinshi ibiciro by'ibicuruzwa byabo bose, usibye magaza cyangwa se iduka rimwe ryonyine muri Kigali, Kigali All in One Shop. Iri ni iduka rinini riri rwagati mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya GF Plaza, inyubako iteganye na Kigali City Tower. Kigali All in One Shop iri muri etaje ya 5 muri GF Plaza. Aha niho ibitangaza mu birebana no guhaha bibera, kubera ko hano ntabwo bagurisha ibicuruzwa gusa, ahubwo bagurisha ibisubizo ku biciro utatekerezaga ko bikibaho. Ibikoresho byo mu gikoni nk'amasahani, amatase, ibikoresho by'abana, ibikoresho by'isuku, imyambaro y'abakuru n'abana, ibikinisho bitandukanye by'abana, imashini zoroshya akazi kandi zikakihutisha mu gikoni, intebe nziza zo muri salon, ibikoresho bya siporo nk'imipira yo gukina, imashini zo muri gym, amasakoshi meza y'abadamu n'abakobwa, byose ku giciro gito cyane. Abafite ubukwe, abashaka gutanga impano cyangwa se abakeneye ibikoresho byinshi cyarimwe, ni muduhamagare cyangwa mutwandikire tubategurira ibyo mukeneye byose
mwe muze mubifata gusa, ntabyo kuzenguruka mu iduka ufata kamwe kamwe. Ibyo ushaka byose turabifite kuko turi all in one shop. Abantu bagenda itera mu murwa mukuru wa Iran uyu munsi bagaragaza ko bisa naho nta cyabaye kubera ko amaduka aracuruza, abantu bari mu mihanda baragenda, abafite ibyo bagura baragura nta kibazo. Uko niko bimeze mu gihugu kimaze igihe mu bibazo byinshi, igihugu kirimo kuvugwa mu makuru ku isi yose, igihugu ahazaza h'abaturage hari mu biganza by'abanyembaraga ku buryo aba baturage nta kintu na kimwe babikoraho. Kuri benshi muri aba banya-Iran no kujya mu muhanda ubwabyo bakabona amaduka arafunguye, abacuruzi barimo bakora ubwabyo ni ikimenyetso cy'icyizere. Hari urubuga rwa internet rwo muri Iran rwitwa Aser-i-Iran ruherutse kwandika ko imirimo igera kuri miliyoni 4 muri Iran yamaze gutakara cyangwa se kuvaho kubera intambara cyangwa se kubera icyemezo cya guverinoma cyo kugabanya hafi yo gukuraho internet mu gihugu. Gusa ubukene n'ubuke bw'amafaranga muri Iran birenze ibingibi byo gukuraho internet. Byemezwa ko ubukungu bw'iki gihugu burimo guhananuka kandi koko birumvikana. Abaturage bari ku gitutu cy'ibiciro ku masoko. Harabarwa imirimo miliyoni 4 yavuyeho, ariko uyu mubare uziyongera uko byagenda kose. Gukurwaho no kugabanywa kwa internet nabyo byabaye indi ntwaro mu bukungu. Usibye kuba abantu batagishobora kugera ku mbuga nkoranyambaga no kumenya amakuru yo mu binyamakuru byo mu mahanga, kuvaho kwa internet byanahagaritse bumwe mu bucuruzi nk'ubwakorerwaga kuri internet, byahagaritse ibirebana no kwishyurwa kw'abakozi, kugeza ibicuruzwa ku babiguze, itumanaho no kubona bimwe mu bicuruzwa ku bakiriya. Ibi byose byarahagaze. Ibiciro by'ingendo muri Iran byiyongereyeho 25%, bivuze ko ku mafaranga y'urugendo abantu bishyuraga bagiye mu kazi imbere y'intambara uyu munsi bagomba kurenzaho 1/4 cyayo. Hano kuvuga ku biciro by'ingendo uhita wibaza uko ibikomoka kuri petrol bigura muri Iran uyu munsi. Muri iki gihugu litiro ya essence iragura amasantime 38 y'idolari, n'amafaranga 500 y'amanyarwanda. Aha ni hamwe muho essence irimo kugura make ku isi yose. Umuhora wa Hormuz uramutse udafunguwe muri iyi minsi, Iran yabura hishyira petrol yayo. Kuva ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa kane, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafunze bimwe mu byambu Iran yanyuzagaho petrol ijya kuyicuruza hirya no hino ku isi. Bayifungiye rimwe n'umuhora wa Hormuz. Ibi byahise bishyira Iran mu byago byo kuburaho ihunika petrol yayo, kubera ko iyo bacukura yose yabitunganyije ndetse n'idatunganyije, aho bayibika harimo haruzura ku muvuduko munini cyane. Ikinyamakuru Bloomberg cyanditse ko mu minsi iri hagati ya 12 na 22 igiye kuza, Hormuz niba itarafungurwa, ububiko bwose bwa petrol muri Iran buzaba bwamaze kuzura. Mu cyumweru gishize, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe imari yavuze ko ububiko bwa petrol bwo ku kirwa cyitwa Karg muri Iran bugiye kuzura. Inyinshi muri petrol Iran yohereza mu mahanga ihunikwa kuri iki kirwa mbere yo koherezwa mu mahanga. Umuhora wa Hormuz ni inzira nto ihuza ikigobe cyose cya Perse n'inyanja ya Arabia. Ni umuhora uhuza igice cy'amazi yo ku ruhande rwa Iran mu majyaruguru na Oman mu majyepfo. Aya ngaya ntabwo ari amazi mpuzamahanga. Mu bihe by'amahoro, 1/5 cya petrol na gaze yashongeshejwe igahinduka ibisukika inyura muri iyi koridoro ya Hormuz. Nyuma y'iminsi 2, Amerika na Israel bagabye ibitero bya mbere kuri Iran. Ibrahim Jabari, umujyanama mukuru w'umugaba mukuru w'ingabo za IRGC, yavuze ko uyu muhora ufunze. Yavuze ko ubwato buzagerageza kuwunyuramo butahawe uburenganzira na Iran. IRGC n'ingabo za Iran zirwanira mu kirere bazaba bategetswe kuburasa. Ni inzira ifite ubugari bwa metero 38 zonyine. Ni ahantu hato, ariko birasa naho ariyo marembo y'ingenzi kuri petrol yose isi ikoresha. Ubwo intambara yari irimo kuba, ibiganiro by'amahoro bigatangira bikananirwa kugira icyo bigeraho, Iran yanyuzagamo ubwato bwayo cyangwa se ubw'inshuti zayo cyangwa se ubwemeye gusora bugatambuka muri uyu muhora. Byageze aho na Amerika yinjira mu byo gufunga iyi nzira, noneho ibuzana bwa bundi bwemererwaga na Iran gutambuka. N'ubwa Iran birumvikana ntabwo bushobora gutambuka kubera ko Amerika ivuga ko itakwemerera Iran gukomeza gucuruza petrol ngo ibone amafaranga yo gukomeza intambara. Kuva icyo gihe ubwato bwinshi bwagiye busubizwa inyuma, ubundi bugatwikwa. Kuba Iran itemerewe gutambutsa ubwato bwayo ngo bujyane petrol hirya no hino ku isi, bivuze ko petrol yose Iran icukura bagomba gushaka aho bayibika. Iran iri ku mwanya wa 3 ku isi mu gucukura no gutunganya.
iri ku mwanya wa gatatu ku isi mu gucukura no gucuruza peteroli nyinshi mu muryango w'ibihugu bicukura bikanacuruza peteroli OPEC. Iri nyuma ya Arabia Saudite na Iraq. 90% bya peteroli yose bacukura bayohereza mu mahanga yabanje kubikwa ku kirwa cya Karg, hanyuma bakayinyuza muri Hormuz ikajya hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo zigamije ni ukubuza Iran gukomeza kubona amafaranga avuye muri iyo peteroli, kubera ko amafaranga iki gihugu cyabonaga yari yongereye kuva kibujije ubundi bwato kunyura muri Hormuz hakajya hanyuramo ubwacyo bwonyine. Kugeza mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka, Iran yinjizaga miliyoni 139 z'amadolari buri munsi avuye muri peteroli. Ubwo ni amamiliyari y'amadolari binjizaga buri mwaka. Kubera ibihano Iran yafatiwe byayibuzaga kugurisha peteroli yayo ayishaka, ubu 90% bya peteroli yose Iran yagurishaga mu mahanga yari isigaye igurwa n'Ubushinwa. Iyi ngingo inashingirwaho na bamwe bakavuga ko iyi ntambara itari yo gusenya Iran gusa cyangwa se kuyibuza gutunga ibisasu bya kirimbuzi, ahubwo iyi ntambara yari inagenewe Ubushinwa. Yari inagamije kubuza Ubushinwa gukomeza kubona peteroli ihendutse yo muri Iran, bityo Ubushinwa bukabura aho bukura ingufu, inganda zabwo zikagenza make. Abavuga ibi banavuga ko ari nayo mpamvu Amerika yateye Venezuela igashimuta perezida wayo. Nabwo byari ukubuza Ubushinwa gukomeza kugura peteroli yo muri Venezuela. Kugera mu kwezi kwa gatatu, Iran yagurishaga mu mahanga utugunguru 1,840,000 twa peteroli idatunganyije buri munsi. Mu kwezi kwa kane, iyi peteroli yaragabanutse igera ku tugunguru 1,710,000 ku munsi. Iyi peteroli yose boherezaga mu mahanga yaragabanutse, bivuze ko bagomba kuyihunika. Bibarwa ko inganda zo muri Iran zifite ubushobozi bwo gutunganya utugunguru 2,600,000 twa peteroli buri munsi. Amafoto y'ibyogajuru yagiye afatwa agaragaza ko peteroli Iran ibika buri munsi igenda yiyongera kuva Amerika yafunga Hormuz. Imibare igaragaza ko kuva ku itariki ya 13 y'ukwa kane kugera ku ya 21 y'uko kwezi, kuri peteroli bari basanzwe bahunika hiyongereyeho utugunguru 6,000,000. Ni nkuko bamara hafi cyumweru cyose nta peteroli bohereza mu mahanga. Imibare ya Columbia Center on Global Energy Policy yigaragaza ko hagati y'itariki ya 17 y'ukwa kane n'iya 21 y'uko kwezi, peteroli bahunika yiyongereye cyane. Muri iyo minsi yonyine bahunitse utugunguru 1,700,000. Byageze ku itariki ya 22 y'ukwa kane, ikirwa cya Karg bahunikaho peteroli mbere yo kuyigurisha mu mahanga kigeze kuri 74 by'ubushobozi bwacyo bwo guhunika peteroli. No kuvuga ko cyari gisigaranye 26% by'ubushobozi bwo kubika peteroli. Cyari kimaze kwakira utundi tugunguru 3,000,000 tw'inyongera kutwo cyari gisanzwe cyakira. Nyamara kandi kompanyi zicuruza peteroli zirinda kuzuza ububiko bwazo 100%. Ntabwo zikunze kurenza 80% by'ubushobozi bwa peteroli babika mu rwego rwo kwirinda ko yangirika. Ntabwo bayihunika ngo bayitsindagire yuzure no hejuru. Ikindi, ibi bifasha kugenzura ubuziranenge bw'iyo peteroli neza. Iran yo yamaze kurenza urugero. Usibye ko atari n'ubwa mbere, kubera ko nko mu gihe cya COVID-19 ubwo twese twari mu nzu twarifungiranye ntawe ugikeneye peteroli, iki kirwa cya Karg nabwo bagipakiye peteroli kigera ku bushobozi bwacyo bwa 90% mu birebana no guhunika. Kuri iyi nshuro ubwo bishobora kuzuzura neza no hejuru. Ibi byaba bivuze ko iyi peteroli ishobora no kwangirika ku buryo Hormuz ifunguwe bakajya kuyigurisha ushobora gusanga hari nyinshi yangiritse. Mu minsi yashize, President Donald Trump yigeze kuvuga ko bashobora no kuzarasa ahantu hose Iran ihunika peteroli. Benshi mu basesenguzi bahise bavuga ko ibi byaba ari ibara kandi byagira ingaruka zitagira ingano. Iran ariko ifite ubundi bubiko bwa peteroli aho bahunika peteroli mu buryo bureremba, niko babyita. Aha bayipakira mu bwato buparitse. Utugunguru 127 nitwo dushobora guhunikwa muri ubu buryo. Amahirwe ahari ariko ashobora kuba n'umwaku nuko uko gufunga Hormuz nibikomeza, Iran izisanga itegetswe guhagarika gutunganya no gucukura peteroli. Ibi rero bishobora kugira ingaruka nyinshi, kubera ko nkuko impuguke zibivuga, guhagarika gucukura peteroli bishobora kugira ingaruka kuri peteroli isanzwe iri mu butaka itaracukurwa. Ibi bishobora gutuma amazi cyangwa se gaze bifunga inzira peteroli isanzwe inyuzwamo ikurwa mu butaka. Ibi byatuma peteroli isigaye mu butaka bigorana kuyicukura, bityo n'ubundi gahenda. Kongera gusubukura ibikorwa byo gucukura bishobora gutwara igihe kinini kandi bigahenda. Guhagarika gucukura kandi byagabanya ingano y'amafaranga Iran isanzwe ikura muri peteroli. Ibyo birumvikana. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo cyamaze kuvuga ko kigiye gutangira igikorwa bise Project Freedom
cyo guherekeza amato yabuze uko aca mu muhora Hormuz agatambuka. Nibyo, hari amagana y'amato yahagaze hafi y'umuhora Hormuz adashobora gutambuka kubera ko ufunzwe. Donald Trump kuri iki cyumweru yavuze ko ari umugambi wo kuyobora amato yaheze mu muhora Hormuz, igikorwa cyiswe Project Freedom. Hari amakuru yatangiye kujya hanze y'uburyo ibi bizakorwa. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwe rwa Truth Social, Donald Trump yavuze ko icyo gikorwa kigomba gutangira kuri uyu wa mbere. Ibiro bikuru bya gisirikare bya Amerika byavuze ko bizagira uruhare rukomeye muri icyo gikorwa, bikoresheje abasirikare 15,000, bigakoresha ubwato bw'intambara bufite za missile ndetse n'indege zirenga 100. Donald Trump yihanangirije ko Amerika izafata ingamba zikomeye ku muntu wese uzagerageza kubangamira iki gikorwa. Iran yikavuga ko yabujije ubwato bw'intambara bwa Amerika kwinjira muri uyu muhora. Ivuga ko yanasubije inyuma ubwato bw'intambara bwa Amerika bwageragezaga kwinjira mu muhora Hormuz. Gusa hari bitaramenyekana kuri uyu mugambi wa Project Freedom. Ibirebana no kumenya niba koko iki gikorwa cyamaze gutangira, kubera ko bavuga ko gitangira kuri uyu wa mbere, ibi ntibiramenyekana. Ibihugu bizafashwa na Amerika mu gusohoka muri uyu muhora, ubwo ni ibihugu bifite ubwato bwaheze, nabyo ntibiramenyekana. Donald Trump yavuze gusa ko iki gikorwa kizafasha amato ava mu bice by'isi bidafite uruhare muri iyi ntambara. Kubirebana n'uburyo iki gikorwa kizashyirwa mu bikorwa, amakuru avuga ko bishoboka cyane ko Amerika itazaherekeza ubwato bw'ubucuruzi bwikoreye petrol cyangwa se ibindi bicuruzwa, ahubwo ngo izajya ibuha amabwiriza ibwereka inzira irimo umutekano bushobora kunyuramo mu mazi, kandi abasirikare ba Amerika begere ubwo bwato kugira ngo baburinde ibitero bishobora guturuka kuri Iran. Gusa hari ingaruka iki gikorwa gishobora kugira ku gahenge kari kamaze igihe hagati ya Amerika na Iran. Umwe mu bategetsi bakuru muri Iran yavuze ko igitekerezo icyo ari cyo cyose cya Amerika cyo kwivanga mu birebana n'uyu muhora Hormuz kizafatwa nko kwica aya masezerano y'agahenge, mu gihe Donald Trump wavuga ko ari igikorwa cyo gutabara abaturage. Igisirikare cya Iran cyanavuze ko kizarasana rwose n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe zizagerageza kwinjira mu muhora Hormuz. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umukuru w'ibiro by'igisirikare cya Iran, Ali Abdullahi, yavuze ko Iran izatera igisirikare icyo ari cyo cyose cy'amahanga kizagerageza kwegera cyangwa se kwinjira muri Hormuz, cyane cyane igisirikare cy'abashotoranyi cya Amerika. Niko yavuze ko Iran ihora isubiramo ko uyu muhora uri mu maboko y'igisirikare cya Iran, kandi ko ubwato bwose bushaka kunyuramo bugomba kubanza kwemererwa na Iran. Iri tangazo ryasomewe kuri televiziyo ya Iran. Ku ruhande rwa Amerika, igisirikare kivuga ko kizakoresha ibikoresho bikomeye muri iki gikorwa cya gisirikare cyiswe Project Freedom, birimo ubwato bw'intambara busenya ibisasu, birimo indege zirenga 100 hamwe n'abasirikare barenga 15,000, bose bazafasha muri iki gikorwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizinjira muri uyu muhora, Iran ikarasa, birashoboka cyane ko intambara izimukira muri Hormuz. Uko bigaragara, ikibazo cya petrol n'ingaruka z'iyi ntambara muri rusange ntabwo biri hafi kurangira. Nshuti bakunze mwadukurikiye, ikiganiro cyacu cya none nta tugisoreje. Naho utaha.